gutitiza bamwe. Rebe kurikire filime. Zino filime sha ziboneka ahantu hakeye. None muri ino minsi kuvuga ngo nakoze filime irangira, ubwo iyo filime bari ibirenze koko. Dutangiriye hakurino. N'umugore asa n'ari kwivura, bayisenguki turasobanukirwa. Ndetse umugore ari kumwe n'umugabo. Kurikire filime witonze. Bari ahantu mu misozi miremire, ya misozi miremire kuko. Ndetse imisozi miremire barimo buriye umusozi. Barangije bafata bya bintu mwita ngo ni za tenti, bakambikamo iyo zamara agatafari kawe k'abanya Australia bana. Kaba n'umunya Australia bafite urukundo rwinshi. Niteguye tugere hejuru wapi bebe? Tugende. Hano bari kujya ni kure cyane. Komeza kurira. Bebe! Uragato. Same goddamn spot every time. Harani hantu hahandi n'ubundi buri gihe. Iteka ryose iyo mageze ndagwa. Ufashe se? Babaziritse imigozi ikomeye cyane urakuye gatoya. Tekereza naye kumanuka nko muri metero y'ibihumbi 3. Barakomeza kuzamuka. Baraba expert. Bari ku musozi bita ngo ni Troy. Nako nta nubwo bayita umusozi babita urukuta. Hari imisozi bimeze nk'inkuta ku buryo utongera amanuka hakuno. Bari gukina n'ibintu bata. Bino bihugu ari. It's just a little weather. What's going on? Iki kijya mbere. Sasa umugabo arashaka bamanuka ntago ashaka bakomeza kugenda. I just feel like sometimes you rush it a little bit, that's all. Rimwe na rimwe njya numva wagira ngo ibintu babyihutisha. Kabikora utatekereje. Ikirere kimeze na mugabo ari kumubwira ati tumanuke. Tuze kubivaho tuve kwizima. Uriyanze kubyo. Hari ikindi ushaka kumbwira? I don't know how many more of these trips I've got left in me. Sinzi niba afite ahari byinshi bisigaye muri njye. Don't get me wrong. Ntunyumve nabi. Bino ndabikunda. I love us. Undi turi kumwe ndetse ndakukunda. You do this every time. Bino bintu bikora buri munsi. It gets tough. Iyo twuriye bikatugora, tutangira kuvuga gutyo. We're slowing it down a little bit, not cyo cyane uko tugenda gake. Bana gukora ibintu birenze cyane. Mana yanjye. There's an old saying, luck is like anything else you take up the net. Rimwe na rimwe hari umusaza wigeze kuvuga atamahirwe n'amahirwe ariko hari igihe bigenda bikagushirana. Sure. Uri seri. You're gonna tell me your luck has. Ye kumbwira yuko amahirwe yawe yagusize mu gihe turi hagati mu musozi. Compass is saying I should. Oh my god. Cyane nuza yangira kuri kubiva campus yanjye. Ufite cya campus. Umugore arashaka kuriya bakagera hejuru. Batangira kumanuka. Tuzagaruka bizaba no guteretana se. Hari abantu bamara amaze buriya bakamara amaze bagakora ibyo bashaka. Umutwe wawe umanure. Okay. Chaka kukubona ujya hasi. Genda umanuke wihishe muri la ledge. Ledge ni ahantu nyine haba hari ikintu ushobora kwihishamo. Meze neza madame. Oh yeah? Yeah. Now you want me to go faster? Shako nihuta cyane wihuti. Goracaho. Imeze biti. Urubura rutangiye kumanuka. Aracyari mu gitondo. Mambo vipi? Banyita Scoff. Ni wa musore udasanzwe. Barakwereka urubura rutangira kumanuka urubura rutangira kumanuka rumanukanye n'ibintu bijyanye n'ibibuye. Rwa rubura ruba rwarakomeye ndetse bari ku musozi hejuru. Wasiritse neza cyane. Nganda Tommy buretse gatomereza segonda. Barakwereka Tommy kibe cyaramukomye manuka ryo ugabe kibe cyamukubise mu mutwe ndetse umugore yari atarazirika. Bimeze biti nta utembera ujye utemberera ahantu utekereza yuko nyine aho hantu ushobora kuba byagenze.
famiye yari yishimye imeze neza ngo aratangira kumanuka nawe. Australia amezi 5 nyuma yuko biriya bibaye muri Australia hari akamodoka kavagayo ubwoko bw'imodoka utamenye ngo nubu hari uri hakuno afite kaga campus kawa mugabo twabonye ahanuka ku rukuta umugore natuzi ngo yaramanutse ariko nguwo hakurino amezi 5 yashize muri Australia bimeze biti karacyatangira akamodoka ni za modoka z'abantu bagenda batembera umugabo yarapfuye ko twatangiye filime yacu ikwira twa nudozi anabitekereza akazuba kararenze hakuno twadutaye ngo tugezweho i Kigali narimutse sinkiba i Kigali nabonye mukora ibyaha byinshi ndimuka bite wageze hano wenyine ntabwo nakabigushishikarije kabisa rimwe na rimwe abantu bajya birapakiye ngo bwavayo ahantu agiye ngo ni ahantu ngo hatajya abantu bajyaho bakabura ndetse umugarida aramubwiye ati hari ahantu ntabwo nakugira inama yo kwijyana isaza yasanze ibi byo muri karitsiye cyose ushaka wakibonye iwana hano hari ibyago byinshi cyane biteguye byinshi cyane ubu ngubu ushaka za hot cake wayigerageje se n'imbwa yanjye sinayigabura ibyo bintu imbwa yawe biri guhomba kabisa ndetse gato murakoze. Don't you say excuse me where you come from? Uturuka he nicyo dushaka uko Hear me, I said thank you. nakubwiye ngo wakoze wanyumvishe rebe kigabo kiri hano kiri kumusekera cyishimye ugeze Be your guides. ukeneye ko tukubera abagadisi Place real well. ahantu urahazi neza twe turahazi We're just trying to be nice. twe turi kugeza kukubera umwana mwiza Looks like she got everything she needs. ndabona ashobora kuba yabonye icyo ashaka ariko mbitekereza byose ashaka yabibonye mwavuye ku mukobwa ibigo biranga bisa naho biraguhatiriza bikakuzenguruka komeza kumukurikira I think on 6. tanke 6 bebe abantu tutava mu rugo imodoka tuba twaraziparitse kurikire filime Hi. Hello. bite Hi. nanjye mari gukoresha essence naguze kera You. yewe Hey. I'm trying to get to Grand Isle Narrows. ndi gushaka kugera kuri Grand Isle Narrows cyangwa se nahantu nyine haba amazi ni mu gice cyo muri Alaska nahantu haba amazi yegeranye nyine tu agendera ku Yes, is out. Yeah. GPS yanjye yavuyeho Yeah. ndi kugeza kujya haraye mu mashyamba usora vayo Well, the easy way or the hard way? urashaka uburyo bukomeye cyangwa se bworoshye uburyo bworoshye cyangwa se bwiza muri make This is us. ini It's left. And it's a bit of a dog leg and distract. urakomeza ugende nko mu birometero 50 Sorry, can I give you my advice? weraze ndi nama si kandi nama itandukanye Start at Blackstone Bay. utangire hano kuri Blackstone Bay cyangwa se ikigobe cya Blackstone ni muri Alaska nababwiye You got about uraza kugenda ukomeze nibura ibirometero 9 to find the most amazing. nugera ahantu hari ahantu uri buze kubona uri buze kuba wakambika heza cyane Sure. ahantu ku mazi nyine tu ku mwari Yeah. cyangwa se ku nkombe Handle it. nabikemura nta I kibazo love it. The water's uraza kubikunda cyane ahantu heza pe I really appreciate it. nagushimiye Just one more thing. akandi kantu gatoya nari gutekereza I hope you know what you're doing because it can get pretty nizere ko uzi ibyo uri gukora kubera ko bijya bigorana cyane It's okay. nta kibazo pairs. cyane abantu bamwe babikora mu bintu by'ibice wenda ndagiye pakira buri kamwe kose ngiye kubona nyuma ye hari ikimodoka cyahaturutse mu mashyamba ndetse abahaturutse bafite ibintu bimeze nk'inyamaswa bameze nk'abahigi zano bafite bya imodoka bifite ibitara byinshi cyane kuri
bantu busanga birira inyama buri munsi. Noneho hano mapariki noneho abakomeye manini kubi badafite n'abagaride bahamye iyo bana ari kugereza kuva ndetse n'ubujyakuzimu. Yo ukobwa arerekera hari abantu baba baramaramaje bakunda icyo bita adventure, cyane cyane ba bantu baba badakunda kujya muri societe, usanga badakunda abandi bantu ibintu byo kujya kuganira ibintu by'ibirori. Nanjye hangaha bebe kiragutya bakitembera agafata ubwato bwiwe akerekeza ndetse akajya kure cyane, bambwiye ati ibirometero 9 uturutse ahantu uri buze guparika uze kumanuka ibyo birometero ushani byinshi kugira ngo uzabizamuke ubugu mu tuntu twiwe. Abantu byabayeho ndabihanganishije uravayo birababaza cyane. Kire filime hebe tundu cyakare ngo mwabuze amazu. Kibazo cyanyu mwifuza ibirenze. Ubu si uyu mugore twabagorwe ushobora sasa kureba harimo inzoka yakasa mutwe. Hebe abyutse akibyuka nicyo kibi cy'amashyamba do. Za nzoka ziba zifite ubumara inzoka iranakureba ugapfa, ntago bisaba ntago menya bidasaba ngo ikurye, irakureba ugapfa. Ibyo bita nica ibyatinze ari kwitemberera nta magambo menshi. Aka gafilime ngatuye abantu bose badakunda kujya mu ruhame, bakunda kuba hey iteye wabikoze. Me from the gas station. Ni wa musore twahuriye kuri station ya gas. I'm Ben. Nitwa Ben. Ben, nice to meet you. Ben nanjye nitwa Sasha. Sasha. Hey, Blackstone Bay. Cya kigobe cya Blackstone. What does do? Dumps you right in the brown. Baby. Yeah. You having fun? Kwishima? Yeah, the runs are great. I just yakuza byari byiza cyane. got into my gear. Ariko ikintu cyaje mu bintu byanjye gitwara ibintu bya telefone ibiryo. Bloody hell. Bego kuzimo. Ntabwo ari byiza. Mobile phone bill's going to be through the roof. Telefone yawe bills zigiye kuzamuka kuko baragura byinshi kabisa. Yeah, it's the wombats. They just wombats. They're texting all the zijya zandika ibi wombats ni utuntu tw'udusimba. The little wombat paw work. Twa wombats nyine tudukura muri rufunguzo. Uvuga ibigambo biri aho ngaho aze kuvuga ngo agasimba gukakuyemo password. It's a drastic bummer. Ni ibintu bibabaje ariko cyane binakomeye. Nah. Guess not. There's no such thing out here, I'm sorry to say. Babare kuba ari nabivuze. Always pack twice what I need. Gusa makuru meza no kujya pakira ibyo nyene nkabikuba kabiri. I'm more than happy to set you up. Really? Kandi ndishimiye kabisa nabakishima kukufasha. Share. No, the way we all stay alive. Thanks, Ben. Tugomba kusangira cyangwa se ntupfe. Ntubeho cye. Hungry? Komeza urashonje? Just kind of looking for that gear. Yende kwishakira by'ibintu byanjye. I just Yefite sawa yicara. Byo gushaka ibikapu byawe wawe. You said. Yicara nta kibazo. Eat some food, get the gear and then go. Urye ushake byo wataye wabuze nta bindi. Ubwo vayo. Kagabo bahuriye kuri nuze kamurangira inzira ribuze kunyamunona gasanze hakuno. say make beef jerky. Muri make ujye ukora ifu y'inyama zinga. Yeah. I'll make that one. Sorry, ifu y'inyama. Cut it. Dry it. Iyo abantu bagenda ukazikata ukazishyira ku Good protein. ziba zifite protein nziza. It's not bad. Ntabwo ari bibi. I had some last night. It's actually really good. You tried Geno's? Ujye ugerageza Jonas? Why Geno's, bud? Kubera iki Jonas ubundi? That was my mum's name. Ujye izina rya mama. Named it after her. Ako kana kise Jonas kubera nyine mama yapfuye. Sure. She must be really Mama we kabisa yakumva ye adasanzwe. Mama we yarapfuye amwipakira ibya rufizi zanjye. Mfite kunywa rufizi n'ibya biro bashyira amazi ugasanga ari bimwe sinzira. That usually impresses people. Kunda gushimisha abantu nyine tu cyane. Okay. Yeah. Okay, so. spent a lot of time out here. Oh, yeah. Yeah, I practically live out here. Yo bundi nibera hakurino. In pain if I Iyo maze even once or twice a week.
birandya cyane iyo maze iminsi 2 cyangwa se umwe ntaza hano ku mazi. It's almost physical, you know? That need. Where in Australia are you from? Uturuka he muri Australia? Technically not from Australia. Ntabwo nturuka muri Australia mu buryo. From somewhere far less appealing. Handi kure ngenuruka handi hano kure cyane. When I was a kid. Mama wanjye yanzanye hano nkiri umwana. Yes. Ushobora kuba uturuka nko mu Bwongereza, sibyo? Uteka ifi. Off, I guessed. Yeah. You guessed right. Cyane wabiketse kabisa. How long you been kayaking for? Umaze igihe kingana icyo twara bra bwato kayaking, bra bwato bwita kayaking. Of everything. But mostly mountains, right? Ukunda kurira imisozi, sibyo? So I already know about you. Nakumenyeho byicirega. You know, the danger makes you feel alive. Uzi hari ubundi wowe uri mu abantu batuma ibintu biteye ubwoba nyine bituma bumva bari bazima, bagajya mu bintu biteye ubwoba kugira bumve ko ari bazima. You gotta be in the moment or you may die. Perfection's the only option. Ukajya mu bintu ushobora kuba wumva wapfa. All that bullshit they tell people like us. Personally, I think your wiring's just messed up. Ndakeka ibintu byo mutwe wawe ufite ikibazo nawe. Fight your way through a lot of shit. Urwana intambara zikomeye cyane inzira yawe. Kuri ko wabicamo. Can't be your wiring. Ariko ntabwo wakivura mu mutwe. High enough, right? Imisozi nta musozi muremure ubaho kuri wowe. Kumva kuri imisozi miremire cyane. I'm done with mountains. Iby'imisozi nabirangije twarasozanyije. Let me guess. Reka nkeka. Broke up. Mwaratandukanye na sheri wawe. Boyfriend got in the mountain. Boyfriend wawe ahitamo kugerura imisozi, wowe uhitamo kujya mu migezi. Sibyo? Kuyicara kandi. Oh shit. Nganda. I didn't mean to pry, Sasha. Ntabwo nashaka kukubabaza Sasha. Just trying to be funny. Gihe cyo ni kugeza kuba n'ukwishima, akagushimisha. Much time alone. Icyo nicyo giciro cyo kuguma muri wenyine mu isi. Completely lose the ability. Uragenda ukabura ubushobozi bwo kwitwara neza muri society y'abantu. Ukajya uvuga amagambo menshi ugiye kuvuga n'impamvu abantu bakunda ko bari bonyine bagiye kuvuga baravuga shaka. Act like a human being. Yeah, there's enough noise in the world, right? Mwisi habari urusaku rwinshi cyane. You know who showed up at my campsite the other night? Bara abasore nabonye aho nari nkambitsi. Wabazi? It was hunters from the gas station. Bara bahigi twahuriye kuri station ya Estance. They were definitely messing with me. Yeah, that's a little concerning. I don't know. Bamenyere umukobwa ashikumaze ne bari baziranye. It's fine. Ibyiza cyane. Most hunters aren't like that. Abahigi bece ntago bameze kuri ubundi. The good ones abahigi beza respect the wilderness. Baragenda bakubaha ibintu byo mu mashyamba. And we make use of what we kill. Kandi nanone twakoresha uburyo kitwica. It's not about having an excuse to drink with your buddies. Ibyo ni kukubwira no kugira ngo twisangirire kandi abyubashye cyane. No. Byango byarukuba. They were trying to scare me. Ndi kugeza kuku. No, it's bari kugeza kuntira ubwoba. That way. Uko byumvikana. Mwambi n'umuheto ya miheto ya kizungu bahigisha inyamaswa z'inkazi. Ebe. Rangije. Nagasore bahuriye kuri station ya essence none kamukurikiye mashyamba. Ndetse ngo hano ngo hajyabura abantu benshi. You're fine, of course, but I threw in a few extras to level the playing field. Telefone yawe nayibonye ariko nabishyize ku rundi urukweto rwawe rumeze neza. Maze kumera neza. Look, it's very simple. Biroroshye. Until the very end of this song to get as far away from. Kugeza ino ndirimbo irangiye maze gucuranga ufite kwiruka ukagera kure cyane. Okay? Sibyo? Wirukanka ugera kure cyane uturutse ahundi. Iyo ndirimbo itararangira. Like danger. Nzi kukunda ibi. So ukunda ibi bisereka mbikunyuzemo. Everybody going out of their skin, see we get to the end, but that's where we begin, you feel it? Ndirimbo irangira utayihuse cyane. Gabari kubyina afite umwambi n'umuheto, ya meto ya kizungu ishobora kurasa nko milimetero 5. Ndirimbo irarangira. Gurara byumva. Gabari hakuno ni umusazi tavayo. Ho! Yo! Kobwa fomyamo. Hano taragera kuri umuntu arakurasa ukagira ngo bicutu. Ibirometero 3 mu mwambura gufata kandi ntabwo waba wirukanse ibirometero 3 amasa. Iminota 2 cyangwa se umunota uvuga bavayo. Ho! Imeze biti. Nakubwiye ngo nitwa dufilime tw'ubwenge udakwiriye gucikwa. Ujye mugura bonoma gusa. Sibyo? Yo. Ko filime zara ziburira he filime. Ko filime ziba zihari koko. Yo. Kobwa yirukanka cyane kubita umutwe kwibuye.
yacu akagabo kari kumuhiga ubugabo nabo kashobora kuba karabisha umwambi udutego avayo ho kagabo karamureba kari kumureba kakamubonamo nk'isha cyangwa se umuhigo akantu k'agakwavu nyine tora abantu baba barataye umutwe kubwo ari rukanga bimeze biti mambo vipi nakubwiye ngo banyita skovu nabishyize ku rundi rwego urumva nene faya do rebe kavayo mwamburi guca ku misatsi ho tujwi tuyunguruye usawundi twiza bimeze biti kurikire filime filime z'abasobanuzi bize badapapira rebe muzumva nukamuzamubwire ngo thank you rebe ubwo avayo ubwo umwaka usasa ahantu amanutse nubwo hari ahantu ntabwo wahamanuka ngo buri kintu cyangire kutamenetse umutwe hamenetse telefone kubw'amahirwe aryo dushokora burashokora ni ikintu kimwe gifasha abantu gutekereza neza ziba zirimo za amagricose nakubwiye imisozi arimo ntago ari ya misozi bakinisha umwabuze ibibanza isi iriho ubutaka bimeze biti bari kuguca miliyoni 15 ku kibanza miliyoni 30 ari awahagura 0 n'ibice 0 aba n'ibiti byo kubaka rebe avayo kagabo yagakwebye ari kure kuko kureba hano hari ubwato hasi butari ubwo bwato bwe bwabutaye bwakomeje komeza kumva hakuno hari ikiri kuvuga kagabo twumvise kagira gutya kagavuga nk'inyoni kagabo arakabona ari ku musozi hejuru shabu kamuteye ibyo abantu njye numva banyitiranya avuye kuhambura biranga aza hakuno kumba umutego kagabo nakagome karamwumva kwambara vuba vuba kari kamuteza ubwato agira ngo ni ubwato bwo gucikiramo kumbe ni umutego niyo mitego mitindi ifata imara ho rebe kavayo do kandi kaza kishimye gaseka ka kubwa vayo karakurura vayo hano fata nk'ifi kumba afite ibintu gashyira mu mazi avayo hakurino mutego uziritse ku munyururu wa danje umugabo yibira mu mazi ibintu bamutayemo ni bibi cyane ya miti yica udusimba bifite imbaraga zihambaye cyane kumbe bitseko rebe wapi utongera sibyo urapfashije You don't like being tied up? ntabwo ukunda kuzirikwa se ufite ikibazo kiri seriye ufite uburwayi buri seriye Ben arabyumva Now come on, I gave you a choice.
naguhaye amahitamo urabizi. The easy way or the hard way? Kubaza uburyo bworoshye cyangwa se uburyo bukomeye. What did you choose? Wahisemo iki? Let me know when you reach your pain threshold. Numara kugera ku rugi rw'uburibwe bwawe umbwire mbe. Don't disappoint me, Sasha. Hano utaza kuntengwa Sasha, sibyo? Ibintu byo kuntengwa ubiretse. Sasha yababaye yari yaje kwishimisha, none akagabo karagiye karamuzirika kamunyagiza imvura kamukubitisha ubukonje kamwirije mu misozi birukana. Daraho kiryamiye. Bebe buriya rero imigenzo ni ikintu cy'ibanze cyane, iragenda ikadufata ikaduturisha, ikatwibutsa abo turi bo. Migenzo buranga ari mu migenzo mutega ibyatinze. Ben tugiye. I'll tell you later. Naza kukubwira nyuma bana. You want to explain the rules to me this time? Use no ntabwo ugiye kunsobanura ibintu bijyanye n'amategeko. I got your name from the Rangers register and did a bit of search. Izina ryawe naribonye kuri Ranger Rover waguze. So the troll wall. Bya bintu byo kuri troll wall. Kuri rwa rukuta. I guess you don't want to talk about that. Ndakeka ntabwo ushaka ko tubivugaho. Ni handi umugabo yaguye. It was just an unfortunate accident. Yari agisida idashimishije inatungo. Online that he was really experienced. Ariko narebye kuri online isanga ngo yari experienced cyane. Mugabo wawe Some gnarly summits. yageze hejuru cyane, hagiye hatandukanye haguye. Things can always happen. Teka ibintu bibaho. Bishobora kuba byabaho. Nobody gets it right every. Ni ikintu hariya. Nta muntu uhora ukora ibintu byose. Got to be ready for. You've got to be mentally prepared. That's it. I think you're right, Ben. Yeah. Nakeka uravugisha ukuri kare kumubwiriza ibintu adashaka kumva afite hano ikintu ari kureba. In your mind, right? Yeah, it's all in the mind, right? Kika mu mazi. Urebe. Kandi kaba gaseka. Urebe. Stay there. Wowe kuma ngabana. Muganira gaseka kishimye kagukora ibintu gaseka. Bano bantu ushaba bari abagume baragiye bagatubutwe. Byishimo bikamwica kuko ubona uri kubabara gusa. Dore ngaramukura mu mazi arimo amabuye. Yo. Bebe. Ben ni umusazi. Kuraraziritse kamuziritse kari kugenda kamukurubana. Bebe. Byatinze. Mashyamba karayazi neza wagira ngo ni umujyi wabo. Why? Kubera iki? So you can get down there. Kugira ngo ushobore kumanuka yari hasi. Umubonye wagira ni umwana. Bruno. Navuze ko yaguhoteye baguseka. Manuka hano. Bucece. Ntumbaze ngari kumujyana he. Yo. Bimeze bite? Akamodoka kawe keza ukunda cyane. Uwagesha hirya no hino mu Rwanda. Bigera ku kantu ko kuyikora. Icyizere ugera abantu bamwe bonyine basigaye mu Rwanda. Felicien Auto Spare Party Kigali mu Rwanda. Gikondo CGM. Ukeneye ko kurangira cyangwa se ukeneye kubabaza byinshi. Think I've got a problem? Utekereza ko kuko mfite ikibazo. Sasa abantu bameze gutya nabo bumva ko bafite ibibazo. Babumva ngo ari beza batekereza neza kuko ubona ntari muzima. People hurt you. Ndatekereza abantu barakubabaje. Urikire filime. Menye ibyo ari byo byamubabaje akaba yarahindutse mubi cyane.
amennye cyayi kubi. Basi hagarika. Arakabura. Hano bwihageze abantu barapfuye naho ubwo bumva kuri buze kurangira. Kandi bari abana beza bari gusuhuza Beni bati biti. Beni we. Uyu we ngo yanagoranye. Ben. Ben avayo na gasazi kabi. Bebe. Ben, turi Ben. Beni. Bebe. Zamura kuri Beni. Dore Beni ni muzahure n'abantu bameze barya. Bebe. Yeah. Zamura umukobwa mushyira muri ya system n'ubundi asanzwe yiciramo abandi. Hangije. Fata ugutwi. Ari umugutwi hakuri no. Gutwi baraguca kumbe. Kibuzi kiramanuka bebe. Wapi? Kubwa aramucika. Kurura hakuno. Yeah. Kurura kagabanura irwana imbaraga uhitubona ntago zibaho bebe. Filime witonze. Ahita caho kubwa. Mu mazi akagabo karamwomeka. Ntago tinya gupfa. Yeah. Bebe. Fata umugozi hakuno. Fata umugozi kawihambiraho. Gashyiramo. Bari mu mazi bimeze biti. Mugabo hano arahazi hose. Bamanuka batyo. Kobwa. Bimeze biti. Mambo vipi? Banyita Skov. Ikubi. Bwenge buraboneka. Avayo kagabara kazi kamuciye urwaho kamufata mbere. Banza akanywesha amazi akamara icyaka. Bebe. Ku mucanga. Bebe. Yeah. Wapi? Bebe. Kumbe akurura hakuno. Gabukavuyo. Nakagombe kaba gafite bakwe y'ubutindi kajya ku mukobwa. Nakubwiye ngo za filime z'ubwenge. Karaniga. Ibaza ngo murapfa ikito. Kaniza umukobwa. Hebe. Kaniga umukobwa. Umuniga kaje. Unamuni anigunda kaje akamugeza hafi yo gupfa. Yeah. Filime zacu kuzamamaza mbona mbivuga. Business yawe kamenywa na benshi mu Rwanda. Mibare myinshi y'abantu batureba. People come here on vacation. Abantu baza hakuno baje mu kiruhuko. Kubwa ari guseka byamucanze hari igihe. You must have one hell of a dentist. Ariko ushobora kuba waragize umuntu ushinzwe amenyo mubi. Muganga w'amenyo mubi. Cyangwa shana yo waramuriye. Bamuricyaje amenyo bayagira amashya. Bayagira nk'ay'inyamaswa. You ever get depressed in the dark? Ariko wari wagira depression wenda ngo bikucange mu mwijima noneho. Feel like you misjudge things. Utangire wiyumve nkaho wagira ngo ibintu ntago ubyumva neza. Ubifata uko bitari. Wumva ufite icyaha. Wishinja ibyaha. When you fell, ubwo yagwaga mugabo we he was dragging both of us off the mountain. Yarari kumbwira ngo twese tuve ku musozi tumanuke tujye hasi. I had to let him go. Nari mufite ikibazo gikomeye. What's back there, Ben? 12 days walking. Imitsi 12 uri kugenda. Ntabwo uzigera ubaho. Yeah, and whose fault is that? Amakosa na yanti. We have to get to the top of that wall today. Dufite kuzamuka hejuru ya rura rukuta uyu munsi. Either get up there today
twese tuhagera uyu munsi or I wait for you to die, cyangwa se ngutegereze upfe and you will, from an infection. kandi uraza kwicwa na za infection Climb it without me. ariko ntabwo wazamuka ari utamfite. Maybe hari aho mugeza mugashyira hamwe mukabona ko ari cyo kintu cy'ibanze. it is a tandem climb. hariya ni tandem climb iri kwa kundi mugenda nyine mwurira muri babiri mufatanye. Let's do it together. katubikore njye nawe kwica ntabwo kakiri kurwana kaciye bugufi. I'm gonna tell you how to tie a knot yewe ukubwira ukuntu ziri ku mugozi to make a booster for your good luck. kugira ngo ukoreshe iyo migozi hanyuma tuzamuke. A diaper harness. It's the only way I'm gonna be able to get you up. uburyo dushobora kuriramo hariya ni uburyo bwonyine ushobora gukoresha tuzirikanye nyine tu bavayo utazamukiye aha ntabwo wasubirayo kuko bahubutse murahazi. uzamukira mu mazi ntibishoboka wapi. Father, zirika cyane. I'm in. vayo hano. Just so you know, when you urabizi to the top, I'll set you free. nitugera hariya hejuru nibwo nibuze kukurekura ariko nitutahagera cyangwa se ugagereza kumanura umpanura ku gikuta ndaze kukumanura nawe ndahita nkukurura. gafite uburibwe shawe bagakubise ibuye hano bari kurira. bimeze biti mambo vipi aracyari Scove nk'ibisanzwe bakunda cyane. ugura akadomo nete akadomo rwa werekezeyo gusa ukandeho ufite nka 300 yawe wihugure nugira amahirwe baragukubita ibibazo bikunde hanyuma wite ukina usubiza ibibazo biba bifite ibisubizo bitatu bitsinze bagukubira kabira amafaranga washyizeho. ugure akadomo nete akadomo rwa kurikire filime. bimeze biti mambo vipi buriye umusozi shabu uno musozi kumanukaho ukumva ngo uramanutse ngo ugeze hasi ucece Sasha. Alright, you're good. we zamuka ziritse ku giti igiti tangira kwihambura gake akagabo kari kuzamuka kagiye kubona kabona urakora ibiki Sasha nagasazi bebe wansezeranyije ko turi bubikorere hamwe kurado akurura hakuno kobwa amanutse bahita amanuka bose sigaye umugozi ufashe ku gati ni kumuzi bimeze biti kagabo karakurura bebe Sasha ubwo mwakudore ngo byari bimufashe arabyikuramo abuze gato bro ahita nazitura uko kamana. barakwereka mu mashyamba ni nijoro hari imodoka yaturutse inyuma. ariko wayobyera buriya hari abantu busanga nyine babari abagaride hari umuryango w'abakarite wabuze meze neza zaho bari azanye inkuru bose kandi. Authorities have confirmed that at least 20 bodies have been recovered from a cave deep. inzego zibishinzwe zamaze kumenyesha yuko imirambo y'abantu bagera kuri 20 yabonetse mu ishyamba ndetse bakaba bakomeje gukora kugira ngo bamenye abo bapfuye ni bande. imiryango y'ababuze ishobora kugera hafi ndetse uko kubura kwari gutunguranye hirya no hino muri kano gace byose ngo byakozwe n'umugabo umwe wenyine.
kurikira filime. Ubwo ntibyatinze za kurino yatanze amakuru polisi ijyayo cyangwa se ababishinzwe. Bimeze bite? Azine nyakuri bamwita Charles Theron. Ni umukinnyi w'icyamamare. Njye muntu wenyine babwira abakinnyi filime irangiye. Muzi rero ngo ntago mbazi. Ariko muzi ko ndi kwiga ibintu bijyanye no gusobanura buri profession. Kuko kakazi nasanze burya ngo wari ngiye ngo ukiri mutungo utanga icyizere. Uwize neza. Umeze neza. No hari abantu baba bari kunuka nkabwira ni muri kubyina muvamo. Bimeze biti. Uzi kubona ariko abantu bari kugutuka ariko watekereza ukuntu bimeze uvuga ati mushaki kirebera ku ruhande aho utabibonye. Kurikire filime. Kobwa asigaye yumva inyoni zivuza akagira ubwoba. Urara ukuntu umuntu aba yagiye agahura n'ibintu bibi cyane ku buryo buri kantu kose ko kwisiga sigara kamushimisha kuko abaza agaciro kako. Yaje kwicara hakuno. Filime nuko turi kuyisoza. Banyita Scove. Ukene ko amaze kuri filime zanjye nta mutima mubi. Hamagara kuri 0782 54321. Cyene filime natwandikira byo kuri WhatsApp. Bye bye. Nuko tuyisoje. Urukundo rw'abafana rwo nirwo tubakunda natwe. Uko mudukunda niko tubakunda. Bye bye. Ciao ciao.